abazali bakhalela umntwana wabo asake ithemba uthando nokuzwana ngokuphilisa uxolelana Khumbul'ekhaya Khumbul'ekhaya Khumbul'ekhaya. isiZulu sithi ubudoda abukhulelwa. Lokhu kusho ukuthi akudingeki uze ube mdala ukuze wenze into ekhombisa ukuhluzeka ngokomqondo. Kanti kusihlwa sihlangana nentsha ekhombisa ukukhula ngokomqondo ngokwazisa umndeni. Khumbul'ekhaya kanti lena Khumbul'ekhaya. Because of le basi lene sentle sentle o ganne go tla mo. Basi na le enga ngata self le nna ke gotse ka yone enga eng. Hinkwavo nkarhi ni ri ku rileni ni tivutisa swa kasi u kwini na u yo fa kumbe wa hanya kumbe njhani ni nga swi tivi mina. Ku na swin'wanyana swa a swi olovi ku ni nga ku byela n'wananga swa tikanyana n'wananga swi tika swinene. Donald Lithabo wase-Carltonville kanye nomfowabo uJohannes bafuna ubaba wabo owabashiya nomama kudala. Asizibonele mbukela udaba lwabo ngokugcwele. Lebitso la ka ke Donald Lithabo. Ke tswa from Carltonville ko Khutsong. Ke ngwaletse Khumbul'ekhaya gore ke kopa ba nthuse gore ke thole ntate wa ka. Lebitso la ntate wa ka ke Oupa Sesiwe. O ne a na le e yang brother ya gagwe ba mmitsa Johannes Sesiwe. Go tsamayeng gwa papa ba ile ba mo tshwara poo. So ba ile ba mo lematsa gagolo to such an extent ya gore family ya hae had to come this side. Then ba tle ba tlo mo tsaya. Then ke go tsamayeng gwa gagwe go. Mama o hlokafetse 2016. O hlokafala ile gore a zanga njwetsa nix. Le my older brother zanga a rebella anything both of us. Gore papa a re mmatla re mothola kae. Batho ba kwa bone ba kae go etsagalang ka eng. Dear Oupa Sesing, I'm writing this letter to you as your son. Your absence in my life has caused me to go through tough times. Ke gotse ke na le anger. Because of sometimes ke na le go ipotsa gore if ke na le teng, where would I be today? Would I still be here or would I be somewhere else? It was very difficult growing up because of actually even my mother, she was kind of like absent in my life. She got a boyfriend, Kosoweto. Then she went gore alo dula le yena. Then most of the time I fetsa Kosoweto. Then atla ka mo then another fella, she would come and visit, to check her, then she would go back again. So full time ne re dula re na le mangwane. So mangwane ke ene o na bona plan ya gore re gola yang, kena skolo, ra ja re apara. We do all sort of things telling gore bana they are entitled gore ba nne le tsone. My aunt is everything to me. Na idlala role ya bo papa, na idlala role ya bo mme. I don't think it's fair gore ke nna ke batlang papa ka ke diwane. But I'm concerned gore ka ene ene le gore nna ke batla understand the side ya ya story. Or the reason go feleletsa go le ka teng, it's because of ing. Sisuka noDonald eCarltonville eGauteng silibhekise eBreds eNorthwest lapho sithole khona umkhondo ngomndeni kababa wakhe. Ke fila gore go batleng go aka go papaka ke ntho e ntle because of ke batla le gore
a kwale gepe e ileng a isia ke santsane ke le monyana. So go teng go aka go goleng go aka ke gotse le gore nako e ngata ke ne ke le lonely. So ke batla gore a kwale gepe a isileng ko morago. If ke sa mothole ke tlo feel ke le disappointed gagolo mare ke tla accepta gore ke ile ka etsa bokgoni ba gore ke zame gore ke mo batle ke mothole. Ahepa Go ke amla le guy Ahepa e le na ga empa lebitso la ka ke nna Donald ke tswa ko Carltonville ko Khutsong. o khutso okay Ke tsamaya ke nyaka pa ke nyakana le kwa Sesing wa se sina ke boteng kwa Sesing pa. Okay ke tsamaya ke nyakana le ntate Oupa. ke ra go peiti do ka kwa Okay and then re khona go fatshinya re bole okay ke nna Donald papa se nna basi. okay go na Donald Ke nna second born second boy ya Oupa Sesing. na ke ba se ba ba Basi o teng ko ntlong. ke mo teng mo papa Okay so mara papa ke kopa botsa gore dijara tse kaofela e le gore why le ntse le sa re batle wona gore le nke matsapa at least na nyana ke gore compliment ke kwa tshitse ga le papa go lena ba tlola gore ne le tsamaile le mama lona le le go la le Lesotho ko Lesotho. wa bona so la no yo so ish ka bona yo khosa di ngata di passport wa bona so le ka ne le ke le mara ke le wari to bona pele ndo no di sa le ba di ta mara probleme ke gore ntse le itse go re dulang teng a kere le ne le khona go tla nna ke sa motho na tla ke Johannes ke Johannes na khona go tla ka kwa Carltonville. ba thari wa nga bona sa no Johannes le ena papa a ba sale yo so le ba o tla ka nna ko tla re la pila bona le nna na sempele re ke sempe ke so le na ke sa go ke ne ke sa itse go le la ngoti. Okay o mara yena na le go bua ka rona ene be ya nna le bua ka lona especially o basi o mama wa bona because of nna ke gotse boima nna le basi re gotse boima blind re mama ga e mama tlhokafetse ka 2016 le papa ho le ena re tsega 2009 ya papa after ena ke botsa ma Johannes ke gotse boima time a ye to gore ke izamele o izamele you understand whereas mara ke ntse ke na le batsadi ya a re hutsa botlhoko ya nna ke na le question ya gore nako e a tsamaya mara ba sa nne le kelello ya gore ke sile bana go morago ya o je papa ha o di problem ha papa ho di papa ho ile tsena a kra mosadi o mo na monyetse na sa monya papa ha mo o di papa ha khandi tsenga tangata papa ha o di do tsa le no gore a tsa pasa ka mo ka sfani sa mosadi wa papa ka sfani sa mosadi o re file problem o tsharte papa so mara lona la sanke matsapa at least ya gore le re batle maybe like ba ko Khumbul'ekhaya or like a ka ba ko le FM or ka because of la itse gore re dula kae and o le bleletse and gape le itse le mabitso a rona go gwetsa gala eng nna go le go dare ke so bona mo itse go le nna go rona a zang ga ya go Lesotho nna ke itse Lesotho le mo le nteng a so ena fela hon o mongwana gona ba re ke sipho nna ka modimo ka le ena ke ngwana ke moshimane le so ke eng wena sentle wena fela ka mpellang fela ka yone ka buta gago o na reng fela na bua re o na le bana go dare ke le go Carltonville mara a tshepore bingi ba to khetse o bua ba ise ya dengile o ise le Lesotho ba data ke na bua mo ha go Lesotho ba data before nanta ena na la thata ka lona ena la thata ka lona so mara problem a ba sanke matsapa a gore a lo bona fela actually bana ba ka sentle ba ile Lesotho ba teng because of le basilene sentle o ganne go tla mo ke gotse ke na le batho ba go gae mara batho ba go gae ba sena taba le nna ya ish Khumbul'ekhaya.
Ke botlhoko ke thata. gotse ke godisitswe ke ntate mogolo le mmangwane mama ka le ene na dula seo na phela ko Soweto most of the time so na tla fela ka go chaka then na tla re bona Na go bona shapa, then na abuta- tsamaya. abuta- But at least yene na tla re bona a tlole bona na le bete ane na bona butaka e le no tsi sala tsara mo thate le fetela le ha re sokotse fetela hai plus ka re mosadi mo tse di pasa di tsala le di tsa ku khukhu lona ko le di two rona re di tsi spiritual nna re tlo bona morago go nna le bothata dama nna tsa di tsa hai mo spirit ali what so patetswe mo potetse mo jarti so if possible maybe if nka go kopa le ka kgona go linkise maybe go le bitleng la gage or something actually lona mo jarteng mo culture ya lona isn't like ya culturally culture na wana wa because of le nna ke sokola ka ntho tse ngata tse kopantshang le bo di-culture bo di-eng so ke batla go explainela gore actually culturally so lona le bereka yang ya o batla yang yo gona no kwa bitleng go lata ya kwa bitleng go lata kwa bitleng ra ka bo 8 ka bo 8 or ka bo afternoon bo 3 gona ke bo 11 so aka tshantse no ke pha gone lo thola mosebetsi and right now ke na le ngwana wa understand so le nna ke batla go ngwana ka a itse ko papage go kwa tswang teng because of now I saw ke need anything from Koloni net ga itse I just need only fela gore leng accept as ngwana wa mo lapeng ya ko re sentle no yana ke feelang ka re ngene ke kreile yene isn't like ka nama wa e bona mare so far ke khotsofetse ana ke lebogile le nna ke tumela bona ga o tlile ba sena re khone o itsana go nna monate so sa beef man ko tsara o tswa ile khaogana o kre phone number tsa ka ke dile kre phone number tsa everything gore nako ke khone o tla da go le ngana ka tla le gona re tla nne ntse re tla ke tla bjala basi le gore a ke kreile so le gona re ka se le latla wa bona tla nne ntse re tla re chaka fela ya hai a gona stress ankele ke lebogile ga gola le nna ke tumela thata ka lebo ka mo tsere matsapa a batlisisa go bo papa gage so la go kere so lena go bore a skare hatile mo ba stola a tla ga pa ikutlantse le rona le wena ka mkhubo ngo rona le ngwana ka o sana a ska gata go pa ya gatile mo teng a tlogela ngwana ole a tsamaya ke yo mna o ile le masione mo jarteng a ke ena mo suri na ke ya tsuba ke no ya le ga pa le ga ya tsuba no ya ke shakere ke mo ra ka tsa mo tlogo no lo ka mkhwa e di tsengati ande ke mo la ka tsa o itse wa re aska re ne asna tsa ma fa tsa mela sa ntego ba tsin tego tso go bua go shokwe gore aska nna le henga akwata papa ha ke na ne problem ena ga re nako a tle le ena Donald re tlo kgona go bontshana le ena basi obvious o nna le henka kare le nna go nna bokete papa a tsamaile di fori jara a sang khudise sang papa la go nka tlhako re boru khore ke nna le henga nga kwata le a bona sela ne go por le a tle mo to bontshana re tseng re tseri kopare ne ntshewani in the right ke Donald okay ke nna Donald o tshaga ne ka go tsena le mokana o le lesia sharp mo na go foster the next o tshaga yo ne santsa ke le monyana go ke felletsa o tla next monyane fly at least nna ke khona go gopola na go tshameka go fela mo okay mo wena o buka pasi maybe or mathomo na phela ke na last born me ha ona tlile ka bana ba itshumo okay go sa tholeng papa go nkentse gore ke moya wa ka o be go tlase ga golo because of ke ene motho ne ke mo batla sentle ke batla go mo blella everything ka nna le go goleng go aka so mare ke ile ka amogela at the end gore papa a sa le yo so ba ke ba kreile ba nkgotsofaditse gagolo ka go nkamogela ga bone le lerato le ba mphileng lona lesson e ke nkang from batho ba go gae we ne ba mpolella ka teng
gore papa ka ona phela yang a se bophelo bo nka ratang gore ke bophele. Nka rata gore ke be le bophelo bo stable, ke nne le mosadi o stable o iwane, ke agele lapa, ke nyale. Gagologolo ke sa itumella le bophelo bo e leng gore nna bophela ba go tsamaya a ntse a dula dipoleke tse kaofela. Then mare a sia bana ko morago. Ke ntho e leng gore nka se lakaletse gore bontate ba bang kapa dithaka tsaka di etse diwe papa ka a entseng ka teng. uDonald wasebenza kanzima ukuzinika imfundo nakuba ekhule ngaphandle kababa wakhe, kanti sethemba ukuthi bangafaka lo mfutho nomfowabo ekwakheni ubuhlobo obusha nomndeni kababa wabo nakuba yena ubaba engasekho emhlabeni. Sithi ukuthula nothando kini. Endabeni yethu emfushane kwabalahlekile kuleli sonto sivakashela uAnneline Jordan waseSoweto ocela ukufundisa ubaba wakhe uMichael. Asimbone mbukeli eza nodaba lwakhe kabanzi. Mijn naam is Anneline Jordan. Ik is geboren in Kroonstad, Breinpark. Zo ik heb naar Khumbul'ekhaya toegeschreven van ik wil weten wie mijn pa is en van waar af hij komt. Mijn pa's naam is Michael Khakatla. Ik heb basis groot geworden zonder mijn pa. Maar daar was altijd mensen wat gepraat het van hij is mijn pa. Mijn oma had altijd voor mij gezegd ze weet waar hij blij in Constantia Maukeng in Kroonstad. En ze heeft gezegd ze zal mij altijd zo toevatten. Maar ongelukkig heeft ze ziek geworden en heeft later afgesterven zonder om mij naar hem toe te vatten of naar zijn familie toe te vatten. Ik heb groot geworden als een kleerling. En nu dat ik in Soweto zondi blij, is daar mensen wat voor mij zeggen, ik lijk zoals Motswana of Spedi of Movenda, ik krijg verschillende namen. Zo op de einde van die dag maakt het mij hart zeer van ik weet niet wie mijn pa is en ik weet niet van waar af ik kom niet. Ik zoek basis niks van mijn pa af niet, maar ik wil net weten wie hij is en van waar af ik kom. Ik heb nu een dochtertje wat 13 jaar is. Ik kan het niet toesluiten voor de rest van haar leven niet. Ik en mijn kindsenpa is niet meer bij elkaar niet. Maar ik maak zeker elke vakantie spandeer tijd met haar pa. Laat ze niet die void voelen wat ik altijd in mijn leven ingevoeld heb. Ik wil eerst ze moet een leven hebben met haar ma en haar pa, alles ons niet weer samen. Die tijd wat mijn ma nog geleefd had, was alles alright. Maar zoals die tijd aangaan nadat mijn ma afgesterven had, was het nog niet weer zo lekker niet. Dat was bijna moeilijk. Op het stadium moest ik mensen zeggen, schoongemaakt om mezelf die school te vatten van mijn familie, van mijn ma's kant. Dat was niet dat. En die tijd wat ik al nodig had. Ons heeft een verhouding, maar het is niet zo wonderlijk waar ik kan zeggen, alles is lekker niet. Dat is waarom ik nu uitreik en ik zoek mijn pa's familie of mijn pa. Dat ik het liefst immers liefde kan krijgen in het leven. Van, zo je oud raakt, nodig elke persoon in je leven liefde. Wat je nooit zal krijgen. Mike Khakatla, als je mijn pa is, dat je mij alsjeblieft zal kan contacten. Of enige persoon wat enige informatie heeft van wie ik is en van waar ik kom. Dat hulle voor Khumbul'ekhaya kan contact en mij laat weten van ik nodige verhouding met mijn pa. Dat die helpt niet hoe rijk je is of hoe succesvol je is of hoe oud je raakt. Dat is altijd die diepte in je hart en wat je wil weten van waar af je komt.
ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kuMichael ubaba kaAnneline Jordan, sicela usithumele SMS ku42988. Khumbula ukuthi SMS ngayinye izokubizwa 150. Uzungakhohlwa-ke mbukeli ukuthi ungazivakashela kuwebsite yethu ikheli lethu lona lithi www.khumbul'ekhaya.net.za. Siphinde futhi sitholakale kuFacebook kanye nakuTwitter @Khumbul'ekhaya S1. Mbukeli sesifikile futhi leso sikhathi sokunifundela enye izincwadi ezivela kini kanti yakusihlwa ifundeka ngalendlela. Dear Khumbul'ekhaya, my name is Mujalifa John Mokhale and I was born on the 20th of April in 1989. My mother Elizabeth Chinginyana was born in 1971, but she changed her surname to Soshangane due to her marriage to Ishmael Mzimkhulu Soshangane. I'm writing this letter with the hope that you can be able to help me find my father, Ndoki Ndabezitha. I was told that he was a taxi driver and also worked at a petrol station around Everton. They lived together in Zone 3, Sebokeng, for some time. I really wish that you can help me as I am doing this not only for myself, but also for the sake of my children. Yours faithfully, Mujalifa Mokhale. Mbukele uma ungaba nosizo ekutholeni uNdoki Ndabezitha, sithumela ifax ko86 511 7440 noma usithumele i-email kwa.khumbul'ekhaya@sabc.co.za. Ungaphinda futhi usithumele incwadi yakho ngeposi lelikheli Khumbul'ekhaya, Private Bag X345 Melville 2109. Unyeleti Mathebula waseBushbuck Ridge uneminyaka engama-21 nje kuphela kanti ufuna ubaba wakhe ahlukana naye enonyaka owodwa nje vo. Asizibonele udaba lwakhe. Vito ra mina Unyeleti Mathebula. Ndzi tshama Belferdini. Ndzi tsalele Khumbul'ekhaya hikuva ndzi na mutswari wa xinuna a nga Patrick Maluleke loyi a nga famba ndzi na 1 year 6 months. Kusukela 1 year 6 months leyi a fambile a nga ha zanga na n'wi vonile vutomi bya mina hinkwabyo ka byona. Ni yo kula ndzeni va na 21 years. Na yo 21 years leyi ni kula ni nga n'wi tivi a ni na photo ya yena kumbexana ni nga ta n'wi vona kona kumbe ni n'wi foyinela. Ni kule ni kurisa hi mama a nga Eva Mathebula loyi a tirha White River valungwini nto a tirha Jartini ende swin'wana na swin'wana a ni xerha na yena a ni pfuna a ku nga switsongo leswi vhele loko a nga ri na swona a ni byela hi nkarhi lowu a ku sweswi a ni na swona. Ku kula u ri hava mutswari wa xinuna swa vava. Ku na nkarhi wun'wana lowu hi va ka hi ri xikolweni hi dyondzaka hi ri vatson'wana kuma swa ku yiwa ti-tripping. So loko ni tshame ni ri ra vanghana va mina n'wana ku ni ta na byela papa n'wana ku ni ta na byela mama ni ta hlamusela baba. Hi yo mhaka na loko na ha ri xikolweni a ni titwa ni xoteriwa ngopfu na loko ni ta tshika xikolo ni tshike xikolo ni karhi ni n'wi fokisa mutswari wa mina wa xisati ni n'wi vutisa swa kasi bavi kwini na a nga ti mi a ta ni vona na cause me ku nga na something nyana yo karhi leyi nga ku endlekela ku ze me bava ni nga n'wi tivi na me xikolo na tshika na ha yi xikolweni ku swo ti fanela a ni swi tivi lexi ni yelaka xo xikolweni a ni pfuni hi munhu. Leswi mama a nga hlamusela swona loko hi tshamile ku ve na nkarhi lowu baba a nga kombela swa ku i lava ku ni vona. Loko a kombela ku ni vona se mama a famba a ya ni heleketa ku kwale a ri koho eRichmond eNew Years. A fika lena a ni vona laha a nga rhuma mama ku famba xa tidanweni ta nyika n'wana a dya. Mama loko a famba xa tidanweni ye a baleka na mehe a lava ku famba na mina. La mama a nga n'wi landzelela a kombela vanhu lava vutisa swa ku kasi munhu loyi a ri laniwa a khome n'wana i ye kwini. Se va n'wi byela swa ku hume hi direction yini a ya fika tibazini a n'wi kuma se va vutlela na hi n'wana. Se kusukela kokwalani vhele ni vuye kaya a ka ha zangi ka ha vi na xin'wana lexi nga humelela kumbe a tile a ta fika kaya. Nkoka wa mehe ku va ni ri na bava i ku
bava ni n'wi lavela ka timhaka ta hala ka traditionally ya hi vanhu va xintu swa ku na vabya ende loko ni vabya loko ku ya ku ni ya kerekeni loko ni fika kerekeni va ri swi lani ya ku chayeliweni ende vanhu lava faneke va ni heleketaka I va hala ka vapa va hala ni na ku va ni humelela kumbexani ni va na something ni nge vi na something mhaka swa ku hala ka va bava a va ni phahla ku na nkarhi lowu ku fikaka ku va ni phahla se hi swo sweswi ni va lavela sweswo swa ku va ta teka kheme va ni phahla hi ku na le ndumbeni nga ka ni phahliwanga ndhawu nje leswi ni ngo kula ni van'wana so sweswi na ha sukaka se hi nga le ndleleni na ku hi famba hi ya lava bava ka matitwelo ya mehe na ku chuha na ku chava swa ku ni ta na n'wi kuma kumbe ni nge n'wi kumi kumbe ni ta n'wi kuma a hanya kumbe ni nge n'wi kumi a hanya bila me vhele le ku vaveni swa ku a ni tivi swa ku ni yime ka sayitrini ra koho na loko ni n'wi kuma a hanya a swi ta ni yantswela a ta kota ku a ni hlamula swivutiso leswi ni nga na swo ka yehe. Uhambo lwethu nonyeleti lusuka eBushbuck Ridge eMpumalanga lubheke eTzaneen eLimpopo okuyibanga elithi alibe amahora amabili nemizuzu engama-20. Leni nga kondza kule kaya le xiyimo xa koho a xi mankahle vele swilo hinkwaswo ka swa beda xikwembu nga ku xi ngo ni twela vusiwana ni n'wi kuma na loko ni ka ni nga n'wi kumi ni va ni ri na tinhlamulo ni hlamuleka ka maxaka ye loko ni n'wi kuma ku ri ku ye a nga ni tsakeli naswona ni to swi amukela a ku na nkingha mara lexi va ka xi salaka na xikwembu xi ta va swi vona swa ku ni ringetile tindlela hinkwato ka to ku va ni n'wi lava ye I bava ka me ye lwa faneke a lava n'wana wa yehe but me ni teke risk ya ku me ni famba ni lavana na yehe loko a nga ni amukeli ni to ti vuyela back kaya ni ta tshama a ku na nkingha a swi sungula hi mina va tele lava vanhu va tshamaka va kalaka va bava just nje vo va phika kumbaka hi n'wana wa mina luya ni n'wi tivi loyiwa Tama. Ashe. Aye. Njani? Okay, minjani? Ko. Vito ra mehe Minyeleti Mathebula. Ni ta hi le Bushbuck Ridge, le Verferdin. Ni famba ni lava na Patrick Maluleke. Patrick Maluleke lo. Ko kwala kaya n'wana. Ba wona. Merona. Le ba wona. Le ba wona. No twa hi mama loko a ndzi swa kusukela u ni sendri na 1 year 6 months kusukela 1 year 6 months luya a wa ha zanga wa ha vuyele ndzhaku u ta ni vona a na ha ri ntsongo a na ha ri n'wana lontsongo ngopfu a ni nga tivi nchumu swa ku ni nga va ni ku johele yini na loko ku ri hi ku a wu johelani na mutswari wa mehe a mi johelani mbirhi mambirhi mara mehe le u nga ni siyaku kwale u nga ni siyaku kwale Velvedia wa ku tiva a wu faneke u tlhe u vuyini u te kokwale u ta ni vona a no kula ni kurisa hi mutswari wa xisati a famba ya ntirhweni mapurasini a ya tirha a vuya fika ni vona swa ku na dya na xurha hinkwaswo na swi kuma a gcina lana yin'wini a nga karhala a va na ti-complain to karhi ni gcina na tshika xikolo ni ri ka grade 11 ni vuya ni fika ni tshama mbila mehe va ni rila hinkwawo nkarhi ni ri ku rileni ni tivutisa swa kasi u kwini na u yo fa
kumbe wa hanya kumbe njhani ni nga swi tivi mina ni la ku twa nhlamulo ka u ni byela leswaku why u ni siyini why u nga ha zanga wa ha vuyini na loko ku ri ku a wu kwatini ni byela leswaku lexi a xi ku kwatisini i yini N'wananga na kutu a ku zangi ku va na ku olova ka mina mhana wena ku na swin'wanyana a swi olovi ku ni nga ku byela n'wananga swa tikanyana n'wana swi tika swinene mina mhana we a tshama swin'we la ka n'wamitwa mina mhana we lava xitense laha hi nga ta fika hi tshama kona mhana we sweswo hinkwaswo ka swi nga swi endla i ti wa vhakacha ya kaya a wu beburiwile a vhakacha ya kaya na sesi wa wena luya un'wanyana loyi a nga le ndzhaku ka wena ni sala ntirha ni vona ku mhani a nga humeleli mhana wena a fika a tshama kun'wanyana kwale ya ku tivaka ni suka mehe ni fika le ni fika ni n'wi vitana mhana wa ata ni ku ni nyike n'wana ni nyiketa n'wana ku vulavula na yena loko n'wana a nghena famba vutomi lebyi mhana wa ni komba ku byona ni nge byi tiyiseli ni vhele ni va ni fambeni n'wana xo xi nga endla ku ni nga ni khunguvanyeka vuton'wini bya mina a ni nga swi langutelangi swona ande a ni nga tleli vusiku hinkwabyo ku tshama ni ka ni hleketa wena loko n'wana a melanga ko i dya yini i tlela njhani hi ku sukerisa ni tshemela ni ri na problem ya wena every day a ni nga tleli ku tshama ni ri ku hleketeni a ni kumi hi leswi nga helela hi ku helela ka swona na swi twisisa mi holovile ene na lawo u nga n'wi kumaka loko ku ri ku a wu yo n'wi kuma na n'wanuna a ni yali ma va holova vanhu mara vana va vo a va va siyi ndzhaku a va ri koho vatswari va wehe va ri koho va sesi wa wehe va buti wa wehe hinkwavo ka vona khamba wo ni teka ku fika u ni lahlela ko kwale ka vole a va ta ni hlayisa ku ta fikela namuntlha ni dyondza xikolo ni humelela a ni humelelanga hi ku kala wena a ni zanga ni nga humeleli no rila siku na nhlekani swa mehe swi ni fambe na loko ni ya kerekeni va mi byele timhamba ta ku phahla swa ku ni ta ku na phahla kwini ni jika yi ri nside ni phahla a ni swi tivi me ni ta ku vhele moya wa mo u wu hluphini wu hluphe ngopfu a ni swi tivi swa ku ni ta ku qolerisa kwini na ku rivalela mara a ni swi tivi swa ku swi ta yehla kwini swi ta fika rini swi yehla swi pfumela swa ku u ni siyini ni nga humeleli ni ri n'wana wa wena ni nga humeleli ni yo ta mukuluni wa ma swa ku na malembe nga ni na 21 years sweswi 21 years leyi ni nga na yona loko ni mayinasa 1 year 6 months liya na 19 na 4 ya tinyanga hinkwako kokwalana ni nga ri na munhu no lwa ni ri 1 ni vhika ni pfuka ni wa ni skima ni lwa ni ri 1 na mutswari wa maalwa a ri 1 ene na sweswi wo holwa a wu lava ku ta ni fikela laha ni nga kona a wu lava ku tata n'wananga ni khomele n'wananga ku tikuma ni ku siyile n'wananga ni khomele swinene n'wananga ni khomele swinene na vamakono wa ni va tivi hinkwavo ka vona hala tlhelo se ku landzela vakokwani wa xinuna na wa xisati lava ni hluphaka na loko ni etlele a ni etleli wa xinuna yi lovile a ni etleli mina a hlupheka a ni swi swa ku love wini ku sale wini wa kona hinkwavo va lovile no hlupheka va ni landzelela hinkwako a ku na lani va ni vhikeli hinkwako swi la n'we mi ni heleketa swikombini n'we va ka Maluleke mama mi rhange swi kota ri one ene mama a nga fanelanga ku ni teka ni heleketa loko ni heleketa ni ta ni a vabya ku tlula laya swi lava n'wena vamakono wa n'wehe mi lwa mi kota ku ni heleketa mi ni yisa le ni ta kota ku ya na thwasa ni ta pfuneka ni ta wisa ka swilo leswi hinkwaswo ka swona ni nga ka swona n'wananga ni khomele swinene ni khomele mavoko mambirhi n'wananga ni khomele swinene lexi u xi nidaka n'wananga ni koho hlamuseli mi la ku vuyela xikolweni na swi twisisa ni la ku ya college ni la ku ya dyondza lawa u nga ta hakela swi lava ku pfumela swa ku u ta hakela na ta ni yisa xikolweni ta ni endlela hinkwaswo leswi mi swi lavaka ta ku yisa xikolweni ta ku ta endla swilo hinkwaswo leswi swi fanekeleke n'wananga hinkwaswo lexi we xi nidaka ni ta ku endlela hinkwaswo leswi we swi lavaka hi fanele hi tlhelela xikolweni hi nge hanyi nga yi xikolweni nge vi na vutihlamuleri phambeni loko nga yi xikolweni ni tlharihini na swi kota ku khuluma xilungu hinkwaswo
na swi kota mi n'wini mara loko ku nga ri na grade 12 ya tirhaka ka mani a wu nge tirhi ndhawu to famba hlupheka hinkwako la mara n'we mi koho mo ni tshika njhe ni hlupheka problem hinkwato se ni fanele ni ti amukela hinkwato ka tona ni fambe ni ku siya ende n'wana a nga dyiwangi nchumu swa ku vava mara we a wu endli nchumu swo ku vava mbilwini ntsena swi ni vava na nyama n'wananga na nyama a mehe swa ni vava loko a swi ku vava na nyama u swi vona swa ku swi ku vava na nyama a wu ta ku fambeni u ni lavetele u ze u ni kuma wa u faneke u yo decide la u lave vanhu lavakulu swa ku we n'wana lweyi u ta n'wi sapota kumbe we n'wana lweyiwa u tala ku va ku nyika ye u famba na yehe loko ku ri hi ku va pfumela loko va nga pfumeli u vona decision teka decision swa ku u swi hetisisa ku yini we u ku swin'wana u ni yiva u famba na mina ende ku ni yiva ka wehe a swa ha ku pfunanga hi ku me se no sala ni hlupheka mina ni nga ku tivi a ni ku tivi kusukela ni kula ni ku tivi hi ni khomele n'wananga exi khomele swinene n'wananga vanhu vo va ku endla xihoxo va tlhela va rivalelana na ku rivalela mina na khensa ene ku ku rivaleleni ka me la u ni hlayisa ni ta ku endlela leswi vana va van'wanyana va ndleriwaka swona mutswari wa wena n'wana lexi xi ni daku wa ni byela n'wananga ni endla loko ni nga ri na xona ta ku byela ku n'wananga ni birike 1 2 3 ta ku hlayisa mehe swinene loko ya yunivhesiti ku endlela swilo hinkwaswo ni badela yunivhesiti xikolo xi continue xa phambili a swi pfuni nchumu ku tshama la kaya u nga yi xikolweni nsati wa ni n'wi tivi na vana vona va tivi ende swa ku yena a nga koho i fila njhani ku va a ni vona sweswi hi ku munhu la ndlwini la ngo tseleka mati la va ta na mati a fika ni hisa hi wona a nga ni tivi swa ku hi me mani wa ka mani a nga ni tivi vo ni twa hi loko ni vulavula sweswi ni ku ni n'wana wa wena se yi tala ku ta tiva swa ku n'wana loyi va n'wi endle hi nkarhi muni kuma swa ku i khale n'we mi twana mama a nga ri kona yi tala ku ta tiva swa n'wana loyi i endliwe hi nkarhi muni se a swi la na yena a ti humela a tata ni welcome ku ni welcome ku na pfumeleleka ku la mutini la na loko no ta ni koka bag hala va ni caca le ka mathebula le va ku muku ya le ka kan'we leyi ni ta kota ku yi koka bag ni vuya la ni pfumelelekini ku loko ni fika ni ta va na room ya me leyi ni nga ta nghena ka yona ni etlela hi ku swi nga endleka ni fika u kuma swa ku loko se va ni cacini le ni ta haleniwa ene ni tata ka wo nga ba mina loko ni fika ya a nga ni tsakeli se ku va na ku mina hi tshama hi nga twisisani a swi twisisa sweswo hi swona sweswo tani ya n'wi teka ta kota ku a ti vulavulela hi nomu wa yena na vana va wena hinkwavo ka vona va ta kota ku ni vona a hi njhani kona me mantsongo wa we nkata ba we mina wena ku tiva wehe viti ra wehe a hi ku tivi hi ra Eunice hi ku tiva hi ra unit leri i nga chaya va kokwa we hi tiva ku we unit wa swi twa ni mehe mana wa hambata juvajuveni le Richmond a nsiya na we wa ha tshama na kokwawo va hanya va nga si lova va kokwawo va felela mandla ya mehe maluleke mara amukelekini n'wananga titwi i ri kaya na mina ni titwa ni tsakini ku va ni fikini laha kaya laha loko ni fika ni fana n'wi kuma bava na n'wina khensongo ni mi kuma mi ri koma ahaya na titsongwa ta ni fika mi ni amukela ntsako lowukulu amukelekini tsakini swinene a ni khensa ngopfu n'wananga exi khensa ngopfu papa va ni hlamuserile hinkwaswo leswi a swi endleka na leswi swi nga endleka ndzhaku na leswi swi nga ta endleka mahlweni hinkwaswo ka swona
Ni titwa ni tsakile ku ava ni mukuma. A fika ni byela swa ku wa ni amukela njhe hi n'wana wa yena. A tlhela a pfumela swa ku ta ni endlela xin'wana na xin'wanyana. Sesi wa wena loyi. Ni vukati. Tin'wise va tata wa wena. Se loko ni na vuka vutomi bya mina hi lebyi nga ta hanya byi ta va byi nandzika. Loko swi ri switsongo leswi a nga na swona i ta tata xerha na mina a dya na mina. Loko ku ri ku i na 100 rand ta yi tsemile xikarhani ka 50 rand a ka hayi ku na un'wana loyi a nga hala handle laniwa ya swi kombisa swa ku ye wa ni tsakela ene na mina ni amukelekile ku va ni ri ka yena. Ntovula wa papa u nga ri kahle wa ku famba nsiya n'wana a ni chavi ku swi vula. Ntovula papa u ka nga ri kahle wa ku famba a cukumeta mbewu ya yena. Mbewu ya yena ze yi famba yi lava yi ze yi ta kuma mutswari loyi a nga wa ngati. Yena u ta n'wi komba rirhandzu leri van'wanyana va xinuna va kombaka vana va vona. A hi rirhandzu ra mali, rirhandzu leri munhu a tshama na yena hansi hi kombisa na rirhandzu ku n'wananga laha na laha n'wananga lexi va yi hoxe laha n'wananga ku lunghisiwa so swi rirhandzu ri famba ri ya mahlweni. Ni n'wi teka a ri n'wana wa mehe xin'wana lexi ni nga ta va ni xi ndlala hambiloko a va a ri bushu ni ta vona ku ni ta ndla yini mehe xexi ni nga ta va ni dya xo ni ta n'wi hleketelela Kwaze kwakuhle mbukeli ubaba kaNyeleti naye ube naso isifiso sokuphinda hlangane nendodakazi yakhe emva kwayo yonke leminyaka kanti sethemba ukuthi manje bazokwazi kwakho ubuhlobo obusha njengobaba nendodakazi. Nawungaba sethubeni ke lokuhlangana nalowo wakini owandukela kudala uma nje ungabhanda bekho phansi uthumele ngefax ku 086 511 7440 ungasithumela ne-email wakhumbul'ekhaya@sabc.co.za ungaphinde futhi usithumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbul'ekhaya Private Bag X345 Melville 2109. Ezithombeni zabalahlekile kusihlwa sivula ngo-Obet Musa Sibiya osesithombeni wase-Chatsworth ocela ukufuniswa umama wakhe uSindi Dlamini wasehluhluwe agcinana naye ngo-1992. Uthakame Asilia Sinyani osesithombeni wase-Bloemfontein ufuna ubaba wakhe angamazi uDiphaphang Alfonso Sijake owayehlala eThabanchu. Kanti lapha esithombeni sinobheka thina Simon Nxumalo wasemtubatuba ocela ukufuniswa umama wakhe angamazi uEni Sihluku Memela. uJoseph Vusmuzi Mavimbela waseNelspruit ufuna umalume wakhe osesithombeni uBoy Phineas Makhubela owanyamalala ngo-1979 eya eGoli eyofuna umsebenzi. Bese kuthi uMoses Bemba Mnisi osesithombeni wasemkhuhlu afuna umfowabo uAlfred Shoti Mnisi owanyamalala ngo-1986 akwazi ukuthi wayaphi. uSibusiso Xulu waseDurban ufuna umama wakhe osesithombeni uMartha Nkwanyana waseMandeni owanyamalala ngo-1979. Lapha esithombeni sino-Andile Majola waseCarltonville ocela ukufuniswa ubaba wakhe uElliot Mzekisi noma Mzekise waseLusikisiki owayesebenza eDeelkraal Mine agcinana naye ngo-2001. uRifilwe noHalalelo Phahla baseNkangala bafuna ubaba wabo osesithombeni uJacob Emmanuel Moghoshi waseKurumane owanyamalala ngo-1992 ehamba nengane enguKhakhamatso. Kuthi uThembeka Dlamini osesithombeni wase-Highflats afuna umndeni kababa wakhe uAlsin Lucky Inhlabathi saseSwazini amagama alabo abafunayo nguMamngomezulu noNhlanhla Kunene. uNowandile Mxatule waseNqamakhwe ufuna indodana yakhe esithombeni uNkosinathi Mxatule eyanyamalala ngo-2016 akwazi ukuthi yashonaphi. Nangu Philima Lapane osesithombeni waseLimpopo ufuna umama wakhe uMaliphala Diana Ntakethu
Malapane owayenyamalala ngo-1985 ehamba nabelungu bakhe. Bese kuthi uGift Mlondi Mkhonza waselikwatini afuna ubaba wakhe osesithombeni uNkosinathi Emmanuel Madolo agcinana naye ngo-2012 eseBoksburg. uFlorence Mthombeni waseNenasia ucela ukufunisa indodana yakhe esesithombeni uJabu Simon Mthombeni eyanyamalala ngo-2011 akwazi ukuthi yashonaphi. uXoliswa Mdunusana waseMount Fletcher ufuna indodakazi yakhe esesithombeni uNomanono Mdunusana eyanyamalala ngo-2011 iya eThembisa. Mbukeli sivala ngoPrudence Mukwena ocela ukufunisa ubaba wakhe osesithombeni uNorman Likalakala Malope owayehlala ePola eNelspruit owagcina ukubonwa eDonaldton ngabo-1994. Okulandelayo kuKhumbul'ekhaya. Ngifuna ukukunikezela uthathe umntanakho ngoba manje nezihlobo zami azisamfuni, even I'm myself angisamfuni. Kaba nanzi pictures zakhe awayexhonywe kuzo apha eRonderveld. Sengathi indaba esizibonile kusihlwa mbukeli zingahlaba umxhwele abanye abantu abasha ukukhombisa ukukhula ngokomqondo ngokuthi bazise imindeni yabo bese bancane. Size siphinde sihlangane futhi ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo. Nilale kahle. Yobona abangani ezidukelene abazali bakhalela umntwana wabo asake ithemba uthando nokuzwana ngokuphilisa